Shuthe kahle ubufakazi bethu angithi abakhona ukusibamba kahle ukuthi bakhone ukuthi bangasigweba ini. Thuthi nasenamhlanje sa remind maybe after 1 month or after 2 months into ezinjalo uyabona. Shuthi ithatha isikhathi ama remind wethu bewaba made. Bebanganibuza ukuthi ni plead guilty or not. Babasibuza ukuthi split guilty or not. Sonke we plead not guilty. Banithole ngaphandle. Yeah. Angithi ngifosti ukhishwe ejele. Mara masengaphandle uzobuyela wena ejele wathi impatha sejele injani. Sengithola freedom ngcono sale ngihamba. Vele into leyo mase icase mase phambili bayakubuza ukuthi uhambe so lokungacabanga ubuyele mokana indlela yokuzifihla or in. Hayi si attend court si attend it takes about 2 years. When it was 1990, 91, 92, maybe 93, 92 or 93 ngisekusho. Be final kwanzo kusihamba court phela abantu baspend amasiye court. Esikhodi bebengakhona naphakathi eboxini kugcwele amaphoyisa abaphethe nisho bengathi kuhamba ngazi into ebese esikhothwa ngakhona nawe uvela ubona ukuthi la uyahamba lokhathani niyahamba and ingakapheli iyangibhala uyabona isikhathi bekusanqunywa yeni kuleli phoyisa yeni nanihamba nonqunywa. I remember le phoyisa kunele ngoma kalakhi idube besangena lethi they won't build no schools and amanye ngeke likhohle lepho afika ngiculele le ngoma le athi awuyazini they won't build no school like it they won't build no schools anymore all they build is prison. Ngisho ukuthi ya skathi umfazi wami sekathola umntwana akwazi ukuzongibonisa umntwana akwazi uzoteacher ngathi ngabe umfazi wesikhathi angibona wenzeni umuntu ubulala iphoyisa la ukuthi bazosho kanjalo ngaphandle vele hayi angeke aphinda aphume ejele. Hayi so le phoyisa lelisho kanjani iphoyisa maybe mabashe khothwa bulawa uvalo ngoba futhi angithiwa waboshwa ngeshethi lana nokuthuka futhi basho ukuthi into yambulala yini uvalo akakhanywa ngalezi ayiboshwe ezinye asele nazo but angithi my postmortem bezosho ukuthi ukhanyiwe orushayiwe ini makuthola ukuthi uphelele umoya kushuthi novalo wabulawa uvalo kahle nokusamba court hayi kufikela manje ayibesiphethe amanye yabona imali that's why nginokuza abantu bathi ama state lawyer are useless laba kwakungamali hayibe basilwela labantu la thina kutholakala ngamali ke 2-1 umuntu abathola imali kuye yabona nathi bamdula ukuphinde wazama ukubaleka eSun City bamngeza abantu bamdukula kuthiwa uGeorge akufika ukuthi manje ke sesiyagwetshwa ke manje yabona for the escape that is a maximum sentence escape is 5 years yabona sathola ama 555 wathi labathola imali kuye bamchacha nangerobbery 20 years yabona sipuyele emakhulukuthu ke futhi ngande vele sesiphila amakhulukuthu vele thina sahlangana nezinye iboshwa total so manje le 5 by 8 akuleya 6 level itholile yeah sekuba 11 manje uyabona no parole 11 no parole ayisihlale phinde futhi senze strike manje sifuna basihambise kule jele yabona Krugerstown yeah sifuna basisuso bebasiphethe kabi futhi manje after isigwebo wasatholanga lama life wabo ini yabona manje kufanele ukuthi badlale engathi ini ayiqale phansi sikhathi vele bekungamabhunu ke vele bebusa amabhunu yabona and mawungazi Africans hayi into yakho beyingathathu sithathe basilahlele kuphi lokop maximum sonke yabo draft siselokop maximum aselokop maximum vele sifika like iboshwa as dangerous but iningilethi mawuthi uyasibheka there were few umuntu bombona ukuthi lo nice guy afike yibo labantu labenze but that was the greatest escape yenzakala eSouth Africa amakhuluma iqiniso yokuqala ya ngaleso sikhathi it was the greatest escape bona sekodwa basibuza kushuthi ecourt sengijumpile ngathi sesigwejiwe manje kushuthi ecourt into bebasibamba ngayo ukuthi size sithole nale ama 5 years we escape kuthi okay asali banikhiphile
ngahamba nithi ngisho bani elaba angatholakalanga ababalekile uyabona case wela kuba ngithi manje angithini laba thola ichance abangabatholanga icase wela kubo manje uyabona yabo icase wela kubo sesizweni ukuthi hayi case wela kula thina sikhishwe ngenkani bambe baphethe ibhamu nomesa athi manje yonke le distance lena sithi besingabheki ngisho emuva athi akwazi ngisho ukubheka emuva labantu bala emva kwethu ithi sihamba phambili okay manifika reception awukwazi nokubala next nawu ke seniphumile ke manje naligate akwazi ukuya ephoyiseni ukuthi uzofika uthi labantu basikhipha ngenkani ubuyele emuva uzokhuluma kanjani ngoba mawuzoya ephoyiseni so ungaphandle obvious uzoshaya njengoba namanje sintshela ningasibelieve yabo that's why nami thola ichance ukuthi kuvulekile ngana sele ngihamba kuyafana mangathi ngibuyele emuva ngiyazibisela ngizoshaya musi kuyafana kuncede ngcono solo ngihamba njengoba ke sengizoboshwa hayi basise Craig sesigwetshiwe ke sihlala isikhathinyane lokwasiphatha abasise kuphela uGobu Maxima hayi masifikele uGobu ke hayi shita zange sagwaya ngithi sifika vele sesifamous masifikele eGobu sifanti nabo lo gangster vele singama kushuthi besihlangene ngama Air Force 3 Air Force 4 yabo ne Air Force 3 ejele ne Air Force 4 yabo mara asiphakatha sihlangana kuphi efensini sithi sihlangana kuphi eDradini uyabona njengoba namanje sasihlangene kuphi eDradini Air Force 3 Air Force 4 hayi masifika ke maximum hayi ke siyafika ke bayasplitta ke hayi bonke abafuna ukusibona well that's why shothi Mtaza angathola ichance ukuthi masifike maximum futhi ukuthi isigwaje ngani manje ngithi sesimele sithola ama rank ngithi kuma gangster kunama rank uthi mawusuka la kule rank le uyakuphi rankini yabona masifika maximum hayi ke sesiyaziyo hayi mawudlala ibhola mara mina ngangena kuphi school section enejele kuyaphakanywa manje ngoba ningahlala ningadli uthothi ekseni manithini uphaka ngizoze kuthiwa up angithini phaka ngithini avuka ekseni nifole nala kuphakelwa khona yabo mara kakhulu abantu abalejele ama Big 5 Air Force not Air Force Big 5 26 nama 28 demosi balwa nani nama Big 5 ngoba ungangena nge10 years uphuma usebenza ilife yabo sifika lapha ticket lami mina ngangilifihla ke vele why 11 years fana ukuthi wena uvakashile umuntu bazobona isithikithi labo ma 30 umuntu wenza 39 years omunye uyabheka ngapha ama life omunye uyabheka ngapha yini lama bakubuza kumele uthi hayi ngenza how many years uyabona futhi bazobodala umuntu wenza 11 years kufanele uyahamba kusasa uyabona ulesikhathi uyabheka ukuthi ngiyohamba nini angithe amathikithi lakhe kunokufika isikhathi la kuma kwenziwe iparade obamba ithikithi lakhe esandleni it's not easy ukuthi umuntu alibheka ngithi ngamanje wena uyazi ukuthi mina ngizokutshela ukuthi ngenza how many years ngisho ukuthi ngenza 21 years ticket lami ngelami uyabona noma bakwenziwa dale ngithi ngiwakhipha soba bazobheka amagama ukuthi lona ubani akekho umuntu ozokubonela ithikithi mara impilo sejela wathi yabona njengoba ngikutshela ukuthi la ungezwa ngikhuluma simple but umzima engendlule kubo especially Krugersdorp that was very tough yeah that was very tough because just imagine uhlale ngama chain for more than a year short steps ama chain and udla shite basikalela ukuthi ungadli kakhulu and uthole like weekend 1 o'clock skhiya siyakhala so phale ukudla uphela kalkop khona isinko sithi kalkop ngayibiza ukuthi ikota till tomorrow morning hayi seselokopu ke manje angifike lokopu ngidlala ibhola ngisafuna ukubaleka ngaleso sikhathi leso yabo hlangane nenye out kwi Air Force 3 na kunalento ukuthi angithi lemise wena angisithi ngiselokopu wena useSun City maybe omunye usePitori lento kuthiwa yini idrad yabona ukuthi siyakubiza like umuntu angakhomitha icrime wena ula ejele afike athi witness yami usiphiwe uboshiwe usele ugobo yabona
bazokwenzani bazokususela ukopi kuphi ePitori yo witness makafika lapha akusuye lo mina ngisafuna ukubaleka ngaleso sikhathi hayi le out ngidonsele Pitori prison uyabona Ukwazela sihlangana la ejele uyabona athi safuna ukubaleka uyabona donsele Pitori kuphinda Pitori. Lese bathini Mapuru manje bathini Khosi Mapuru. yeah Simex. Simex angisathi Simex angidonsele ePitori yabona mangifike ePitori hayi ngifike ngihlale vele ngifike nje ngizenze nje umuntu bangazi awubuye eMaximum yabona lo ubuye eMaximum futhi like kuna iten le kunabaphuma ngumsebenzi ngale ngithejele kuna khona indawo kuthiwa iten le nina niphuma ngumsebenzi angakafithi ukuthi ningayosebenza uyabona ngale khona abaphumayo kumele swipe noyi1 ongale uyabona ophuma laba phuma ngumsebenzi futhi nebse bazophuma ejele so swipe ini amathikithi yena eze la itende mina ngiyanga iphasi indaba yakhona ukuthi swipe uyabona pass swipe singale manje ngilinde ukuthi kusasa nje mazithi tswe phuma ngesipani ngidla phansi uyabona ngiyakutshela baliwe sakhala isikhiya kuthe nje after 30 minutes babuya ticket esandleni and then sebangipimpile khona abangipimpile futhi ndodo khona abangipimpile ukuthi hey man lo muntu lo ubuyele uMaximum sekangale ticket esandleni hayibo jasifuna wena lo sengicabanga lento yenza le Crossdorp avele ikhale futhi Donkey Piri back to futhi ama single cell manje angithi ticket linegama kunale number like iID number oba nayo to stroke bani bene number uyabona eticketini angithi lo muntu ophume la waya ngale igama lakhe lo muntu obatshela information sebayazi ukuthi bafuna ba uyabona ngitholana ngale ticket leli yabona le card lalo muntu lo yabona yena sebamtholile ngale manje uyabona sekufuneka mina ngisaconfessile bangithola hey ungahleka mara sana kuyabheda manje yo hayi Donkey Piri khulukuthu manje abazi ukuthi bazongithathela ini uyabona angibalekanga ngithi bangithole phakathi ejele ayijika ke manje lento nayo bese vakashelana ngizobona ubani ba uyabona futhi qala bekunale sigwebo besikhona ejele kunento kuthiwa spirit lakhe for maybe bagwebe ukuthi hayi wena bekunento kuthiwa i3-0 ukuthi ungadlili holiday into kuthiwa ispirit die ukuthi ukudla kwakho kuba special ukuthi ukudla okungavuthwanga okunjanjani kumele udle kancane futhi that's a straff maybe but 3 days spirit die yabona into ezinjalo ne street jacket ebakufaka kuso uthi ubheka phezulu so awukwazi ukupheva futhi lento ihlala so uyabona ulale so ufuna ukukaka ufuna ngizogakela la phakathi kwayo for the two so ngapha ilight ikshaya lapho hayi khuluthu sekubhedile phela manje ngizokwenza kanjani ke manje makunje aweli icase yakhona ngayitola ke le ukuthi bengabaleki bengivakashilo bengichamanyana uyabona ngaso sikhathi ngisesentwana ngithi manje sengala nabo ma 22 23 uyabona ithi hayi khuluma nomoya kumele implant ukuthi hayi ngiyintwa ngicherry yakhe bengizomvakashela uye wenzele into la wonke ezinjalo hey uplant umuntu shutha umplant angithi wa gangster manje kumele ukuthi mase kunjena senza kanjani skeleton yeah ukuthi mina bengivakashele wena ngintwana yakho uyabona yafaka kanjalo icase yakho ngihleli ePitori ngihleli maybe about 6 months back to Maximum manje yo sengiqala ke manje ukuthi ngithola ivisit ngoba ngiqala ukubona umntwana wami sekanabo ma 3 to 4 years qala kwami ukuzomona sengiselo Maximum but well
manje yabona indaba yokubaleka sengithambile manje senginabantu abenza isigwebo esiningi kakhulu wonke lama-gangster ini ngapha umuntu udlala ibhola ini into nje ebulala ukuthi bekuphakanywa kakhulu yabona lokho makuzathi kunamadela kunabantu ukuthi umuntu wenza ama-life i3 wenza how many life benza ishuthi labantu laba abanandaba amadela kufa yabona manje that's why ngithi yabona ejele kumele ube slim ungayi ngejele ngoba omunye once wangena ngejele uzogcina likudoma ingqondo angithi uyavulelwa niyakhohlisana uzothola all kinds asikho isigebengu esingekho nama-gangster la adumile ngaphandle uyawathola uyabona futhi into kumele ube aware ngayo la kuma ungene ungathanda ukudla ungathanda ugwayi lakini mina ngithe mangene emagazini mawuyeke ugwayi vele because ugwayi it's a weak point and bakuloya ngogwayi abafana abaningi bahlanya ngendaba yogwayi thothi omunye maybe umuntu ufuna ukumenza umfana akafuni kanti uyabhema ugwayi angazi bagayane bafake la igwayi ngithi vele kubhenywa i-BP kakhulu nebox ugwayi ubhenywa ijene baningi bahlanya ngani ngendaba yogwayi ngihlele lokho ngihlele maybe about 4 years to 5 years I was a football player bengidlala ibhola uyabona into yanginceda yiyo leyo yabona ukuthi bengidlala ibhola uma udlala ibhola ilife yakhe iba ngconywana because kunabantu abanibhekile angithi ibhola kunama management ngithothi lo muntu okudala la ejele uyabona dala abala ejele manje yabona into eziningi nazama ukusiavoid into futhi yanginceda yini bengene kuphi e-school section bengifunda lokho vele ngithe mangifika ngene esikolweni ngafunda qhubeka nokuthi ngifunde ini till kuze kufika isikhathi sokuthi manje yabo wasekusele boma 4 years or 3 years since about 6 years and a half Bosberg bangilethe eBosberg ucelile kuyi yeah ngithi nginoku-apply i-draft bengi-apply i-Sun City neBosberg bangisa kuphi eBosberg la ngathi mangifika la khona ngayi school section life yami yacala ukuba ngconywana-ke lapho angisengifuna ukuphuma emagazimami angithi bakuthi after ama-sexcel school kusele boma 4 years train manje thina sibulawa yini escape phela escape ayina parole futhi it can happen to 11 years njengoba injalo ungayishaya injalo and abantu abaningi bayafa phambi kwakho phela lapha kuyagwazana lapha ngifuna ukutshela amanga namaphoyisa ahamba la phezulu ngathi shothi amaseli wakhona njani made uyabona sokuthi phezulu kulaka kunala khamba khona amaphoyisa futhi banibhekele phansi so mabahamba banibukela phansi uyabona shothi banibona ebusuku nilele ini yonke into niyabonakala uyabona shothi babona yonke imhlono nesikhathi benganambhede ke vele esihlala bekunama mat yabona imat nibe sihlala emamatini bengekho indaba yomtiyadini hayi bengekho imtiyadiya ngicale ukuyibona kuphi eBosberg abangithina se-Krugersdorp angizange emaselini ebhedeni bekungama-mat njengasetrial lokobha kunambhede ama-mat ipuni zakhona isipuni bayasikhatha sibangako yabo futhi bakhatha into yokubamba kusala lento yokudla mawudla ngesipuni udla ngaso so udla ngale nto leyo yokubamba le but mase kodingena kunjalo in street like ama-razor wonto dangerous kakhulu ama-razor la uthothi ufuna idraft abafuna ukukuhambisa uthola umuntu asisika ngama-razor ukhathele ufuna ukuhamba khona usika ngama-razor ngifike eBosberg mangifika la eBosberg nacabanga futhi ngichubeke ngokufunda eBosberg yabona ukuthi la mangaphuma nje kune-matric ini yabo and eloko bengifunda ngapha siyafundisa ngithi makhona abantu mfundisa nawe ufundisa abaphansi seBosberg ngafika ngafundisa manje ngikwazi ukusebenza angikwazi ukuphumela ngaphandle ukuthi ngiyosebenza or ngibiza ibhesuku mawufika iThip lami lithi escape uyabona babona robbery and escape futhi angikwazi ukuthi ngathola le msebenzi maybe yokuzula ini into ezinjalo kuthiwa manje kumele ngiphelele la ema-sectionini hayi hlala eBosberg qala ukuthengisa insango ngathola i-chance yokuthengisa insango uyabona
hayi manje sengenza imali ngithengisa insango ngavula iclub bebathi Leeds United angithi kunama club ejele oyibhola kanjalo hayi sengithengisa insango hayi sengihlala kunemali ke vele awuna sengithengisa insango yahamba ngofuna insango ukuthi uyithola kanjani insango maybe ngaqala ngithengisa nami gcina sengiba nesigodi laba phuma ngumsebenzi bayayiapa wazi ukuapa benza amabhola suthi abantu ba-up uthola umuntu up into elingana nalesibhakela lesi fake endunu wayifake fika abakaka singazubani yanikeza insana nini namaphoyisa vela ayayifaka insana la amaphoyisa uthi like ama-aram or igogogo ifaka amaphoyisa hayi sengithengisa insango lapha futhi sekunama homeboy ngi-on club hayi singaqala manje ngifamous saqala sibukela ama-TV uyayibhalela i-first lakhe i-TV mara mina ngayithenga komunye khona la mara uyakwazi ukubhala i-first lakhe ukuthi abantu bangaphandle bakulethele like amate kanjalo but yakhona futhi angithi wena uyashayeka mina nginemali uyangithengisela i-TV or ite into enjalo yakhona kuya ngokuthi uyathola ibhesuku or awuyitholi yabo mangathola ibhesuku kumele uzabalazele uthola izinto khona la ukuthi bakuthengisele abantu banye bathengisa amasebashayekile bafuna insango bafuna ukudla into ezinjani ngoba ukudla phela kwasejela kukho right and sometimes awudlela ukusutha uyadla nje kushuthi kumele isisakho size sijwayele ukuthi mawuthanda amapapu senkingeni kumele ungathanda amapapu ungathanda ugwayi ngoba ishop ivulwa once a week nakhona bokalelwa ukuthi uthenga ngemalini qala bongaphathi imali mara eBosbek imali bosokwazi ukuyiphatha uyeshop uthenga thothi ivulwe every day hayi lapho bese ncwane ngine club qala ukubiza ibhesuku sengiyaspina manje yabona ngibiza ibhesuku xa bangijampe ukuthi hayi lona kumele ngabiza ibhesuku no hey ubalekile nje ngithi yo kanti umuntu uzozaphumule thathathu ukuthi ha le time ayi kunzima yabo but my total sengiziphethe kahle eBosbek ngihleli 2 to 3 years ngoba ngihleli sonke just 9 years 9 months ngihleli 2 to 3 years bangise uphe Sun City manje sengiyala ngasekhaya manje ukuthi sengizodola ke manje yabo Sun City ngihleli Sun City ngihleli 1 year ngaphuma ni May or April yabo ngihleli 1 year 4 months eSun City fike Sun City nakhona ngisakwe Eden le mina ukuthi ngiphume ngosebenza ngaphandle ejela ngikwazi hayi Sun City yona it's a West prison ke ngokungcola hayi Sun City yabheda ngiyabona omare ngokungcola nangokudla vele ngoba mina bese ngikhona ukuthi ngiziphandene okushe sangihambe kunemali angithi mawunemali awuye ekitchen uthenga ukudla la kulaba phekayo abogugu thuthi mebazofika kuthengisela inkukhu engahlatshwanga inkukhu ehlajiwe manje elihlaza ngithi bona bakhona ukusitshontsha inenyamera yathenga thothwa na usaye ekitchen azoyipheka eselini or beze sebayipheka nalento nje besibiza ini lo uthola ukuthi maybe ungale uyabona lekhona yabo i-cage i-cage phela akwazi ukuthatha into ingale phunselana ngathi i-cage uzothatha uyibophe inde maybe it's about 50 meter 100 meters uyiphonse mayifika halfeni ibophani ngamasoli mayifika ihlala phansi ne loya makayiphona ifika ihlale phezulu kwalena so yakhona manje ukudonsa lento le sometimes ukuthi bale phansi uyakhona ukudonsa lento le phansi ngecage yabo that was life yabo akubulala mina ngabona since ngiselokopo there were 3 people engababona abashona thothi makuphakanye phela mabagwaza serious lapha kuyagwazwa mawugwazwa serious kuthi mina singena kanjani na uyakwazi nawo amaphoyisa azibulala iboshwa wona self la thothi mabuya dla nje khona abantu thothi mebwena ungena upolitiki kakhulu maybe ufuna amalungelo wayiboshwa kanjalo sozokuthi umuntu ugcina ayiswe emakhulu ukuthi ayathatha uyezikuthiwa soshonile uyabona sibona amaphoyisa self azibulala iboshwa ngamuntu ozokhulu ngoba nawe usabela ilife yakho mara ukulwa ke labalimalayo ke vele bekuyinto ampure ayipheli iviki or 2 weeks ingakasuki kakhulu kulwa ama big 5 28 26 uyabona futhi yazitshela ukuthi kwazwana kanjani makuphakanywa ne angithi na fall line ngiwe kitchen uyabona manje futhi elokop khona akiwe kitchen akuna bengana cash kune
shoot maniphuma ngithi sithi njengala eroomini kunomnyango so thotla ipassage like Bene Plus so lapho uzothola laba pheka abokuku ngizobiza nje thole babeka abokuku ababeka amatafula niphakela la anti nifolile uzozwa nje up yabona la kumele ubheke ibag yakho ukuthi ubheke emva ukuthi isuka ngakuphi so bona nje kuphuhle bayazi bona ukuthi balwa nabo bani yabona mabathi up bayazi ukuthi batargethe lo nalo uyabona ngoba into ozoyezwa nje up wazi ukuthi lelo la ngakudliwa ke vele ke seyisukile plus sazo makuthiwa up kwagwazwa abantu amaphoyisa ezaso amaningi baphethe into zokumele baniphushele kuphi emasailini sekuzoseshwa should the whole day kuyaseshwa uhlala boma 2 days 3 days invalelwe into engayisho ukuthi nje ijele ngezwe umuntu athe ngizogwaza ngokubhantintela akangene lapha ayobona ukuthi kunjani uyasola ukuthi why bengicommit crime usolo futhi mawuthi uyabheka ini futhi wesibabona kakhulu into emosha abantu abaningi ini ibhesuku abakhona abantu ukuthi ifamily yakho iyakuthanda yonke into oyifunayo bakwenza bona ukuthi usazobuya futhi ejele nokuthi ubheka abantu associate nabo ukuthi abantu abanjani la thothi mawushaya umthetho ungangeni yonke ukuthi ugcina ubadoma ngathi sowujwele ukukhuluma hoshi wathwatha wona sowujwa izinto labona into ukuthi izikuvala umqondo lezo ngoba susiconcentrate in futhi meeting kuthiwa isikhumba yabona makuthiwa kunesikhumba so yazi ukuthi okushuthi kune meeting uyabona futhi ukumelanga ukuthi usifake kakhulu ngoba iyakuvala umqondo mangithi kune 26 ne language yayo Big 5 ne language yayo Air Force ne language yayo 26 bane language yabo Air Force 3 ne Air Force 4 language yi1 asifani kakhulu Air Force 4 isebenza alphabetical yabona Air Force 4 cishe ikhuluma nje ama 28 alphabet abese seya change manje sonokufaka nealphabet kancane mara inkulumo yabo ngoba mawulande ukuthiwa baphuma kuphi kuma Air Force kuthiwa ama Air Force 4 aphuma kuphi kuma 28 qala bekuthiwa ama Air Force afuna ukubaleka ama 28 azosusa impi yabona maphoyisa mawabheke ini ama 28 ama Air Force abaleka kodwa siyazwana masikhuluma yabona ama Air Force 3 wona it's not easy ukuthi ubezwe because they are using alphabetical kakhulu the language yabo is alphabetical kakhulu mara mina ngihleli nabo kakhulu ngesikhathi semakhuluni besihlangene mayabona language azogcina ibamvu lapho sigcina ukuthi akusana mfihlo ngoba uthi manifuna ukuhleba omunye phansi Air Force 3 Air Force 1 nikhuluma language yeni ukuthi amaphoyisa angeze sithi umaphuza tiphoyisa umaphuza umaphuza angezwe ukuthi nikhuluma ngani maye manihleba abona nizogcina senazelana ama language yeni uyabona uthi ufuna ugwayi yangithi ugwayi kuthiwa inumber 2 mara uzothi ngishaye ngeB lapho uyabona so yazi ukuthi ufunana angishaye ngeA lakhe mina mangizothi okay ngi-Air Force angithi 24 ne yabona ngithi sidine mangibiza yonke ngizothi BD yabona is 24 uyabona ama codes fukusebenza ama codes uma ungekho lapho ungeke uzwe next uyabona masingakhuluma ngawe ula ungezwa next ngiyabona leza ngiklabo zabo maphuza lezihambelana like nesizulu like 28 ezinye izinto ngazibamba mara mafika ku Air Force 3 na Air Force 4 if you are not one of them ungeke uzubezwe mabakhuluma and then ithatha isikhathi ukuthi uzazi futhi leyo language because it's not easy bakumele ubamba ama alphabet ubamba inani ezinye zihamba ngeinani ezinye zihamba ngama alphabet umuntu angafika athi mina ngi2D uyabona kuzoba mnyama ngizothi ngi2D kuye kuzoba mnyama uyabona uri ngizothi ngiBD ubona ukuthi izichange kanjani yena kumelanga ukuthi abantu abanye bayazi ngithi secret ukuthi manihleba nihleba kanjani manikhuluma nikhuluma kanjani ngoba ibehavior vele iaccount yona mayima lokhu uzikhanda ejele lokwenzani lento ngithi kuneparole Vladimir uzikhanda iparole yakhe iyadleka angithi ungazikhanda manje iparole yakhe idleke but kuya kwesikhathi maybe after 2 years 1 year uziphethe kahle babe bakubiza ebhodini ukuthi hayi sicabanga ukuthi sikuphi iparole ngokuthi soziphethe kahle but waphindwa waqala phansi futhi bayithatha back to square one wagcina usishaya sigwebo njengoba sinjalo kula njengami ngithi 11 years ngishaya ingakho 9 years ngisho ukuthi manje iparole lami kube how many years 1 year 3 months
kanti ngokomthetho ushaya umeans like once 11 years maybe ngashaya 5 or 6 years most, but ngokuthi manje isigwebo sasejele sidonsa sinjalo ngokuthi manje bese ngiziphethe kahle lathi ngagcina ngithola ini iparole.